To buram yalau kpa bat ka kemi kabale se kane kandei ka wei na kinuksa shakajaj benriu habami ki khon ki badang bu shwa yala ka kemi hakman ki yo e ka jingkurkhu kerdo kabala yo I na ka nuksa jong MLA bala shajit biang na ka ten jirang constituency batang maria yo e ka resort jingjam ulalik kendu shwa yala ka kemi ka badang don ha ka jingthia pang halaying Uba sustenance soktun naga National People Party naga ten jirang Assembly Constituency. Ula syajit biang haka wat ke baar kumunong tau ain, haka resort bala penbena, haka ar terik ula ber ar hajar ar paulai hanong po. Bat ula yo eka jingjob, habaro ar teli ki samoy election syaka ying dorbar tau ain ke jela, naga juk ke parti. Kata hausnam ar hajar khatpra, bat peteng biang mentah, usnam ar hajar ar paulai, hadu usnam ar hajar ar popra. Henry uti urang ba nong tau ain katei ka constituency tang Maria Syajir kum unong tau ain ulabu jingkan mau banyo kendu shwa yala ka kemi badang thia pang halaying habernihat barhadin bolayo e ka jingkurkhu kerdo nala ka kemi usalik ai khublei shabaro ki paiba nong kersan jong u ki bala ap ha ka jaka bala penbej banyo e ka jing pediang buram bar ka jing yalang shwa ban kiu shanong ba shlong ban kendu ikinong yalam na ka benta banya perkhan kumno banyo tau sarkar Ni jeng rau ba sisa ke jeng ai terang kan ba jisu belai jisu ku belai jisu ni jeng rau jauh ya ajak ni Alay, sasya mo lang. Dah, mission dah.